Siyabonga Nkosi umuhle njalo. Futhi singena kulomnyaka ngesibinzi ngoba siyathi ukuthi ukhona uhamba nathi. Amen. Tawusatshiswa yini? Ngoba uNkulunkulu nakangakithi ngibalo tawumelana nathi. Yebazalwane emandla elizulu akhona aphelele. Ngeke wadinga ezulwini. Ngeke ulidinge elisitho ezulwini. Uyeva yini? Kodwa manje akhona aphelele. Kudinga uhambe ke kulomhlaba wathi ukuthi emazulu angakimi. Uma uNkulunkulu angakithi ngibani ongamelana nathi. Hallelujah. Hallelujah. Give you praise. Amen. Hallelujah. Siyabonga bazalwane lithuba lelihle inkosi lesiphelona. Lamhla ngicela ukuthi sahamba kanye kubuka indlela yekukhangetela lo Musa inkosi lesilungisele wona kulomnyaka. Sibuke ukuthi singahlomisana kanjani. Lamhla ngicela sibuke kanye ngibeke sihloko lesithi Shiya likusasa lakho limangele. Shiya likusasa lakho limangele. Nangicala ingqondo yami beyikulomnyaka ukuthi awushiye lo mnyaka umangele. Ngoba lo mnyaka uyakwadi ukujwayela uvamile mosi ukuthi hayi lona uhamba kanje ngani number so. But ake sewushiye umangele. Ubambe wangephasi. Ha? Ligama lenkosi libonga. Uma ubuka lamagama esingisini athi take your future by storm. Na ubuka lamagama lawo uwalanza akhuluma ngekuphumelela lobe ngakagadzeki. Amen bazalwane. A sudden victory. A sudden success. Na ufunza lakho iBhayibheli akhona ema suddenlies la. Ninami bazalwane. Ngekuphathima kweliso masinyane ema immediately's akhona la mbhalweni. So ngithi ke ake lithi likusasa ligadzile libona ukuthi hayi ngihlale ngikugadza kodwa na lokhu hayi khona ligama lenkosi alibonga. Shiya likusasa lakho nalomnyaka lo awubuke emuva umangalo ukuthi kwendekeni ligama lenkosi alibonga. Ngicela sibuke ke bazalwane kanye incwadi ya Joel chapter number 28, chapter 2 verse 28. Nginemaphuzu lengathi mane asihlanu lapho nje lengithi ake siwanake latawenda kuthi likusasa lakho nelami libambe wangephasi ligama lenkosi alibonga. Ngicela ke ungifunzele Joel chapter 2 verse 28. Ngiyawuthulula moya wami etikwabo bonke bantfu. Emadvodzana nemadvodzakati enu ayawuprofetha. Emakhehla enu ayawuphupho. Emajaha enu ayawubona imibono. Emva kwaloko ngiyawuthulula moya wami etikwabo bonke bantfu. Emadvodzana nemadvodzakati enu ayawuprofetha. Emakhehla enu ayawuphupha emaphupho. Nemajaha enu ayawubona imibono. Ngicela ke ukuthi sibuke naku ke bazalwane. Kungi-3 lo kulavesini. Konke kunemandla. Emajaha atawena njani? Atawuprofetha angisho. Awusifunzele. Bono. Emajaha ayawubona imibono. Okay, thanks Siskaphas. Emadvodzana nemadvodzakati enu ayawuprofetha. Emadvodzana nemadvodzakati atawuprofetha.
Emakhehla enu ayawuphupha emaphupho. Emakhehla aphuphe Nemajaha enu ayawubona imibono. bese kuba nemibono. Kunekuprofetha, kunemaphupho, kube nani nembono. Konke kunemandla. Kuprofetha ngilokukhuluma lo lokushiwo uNkulunkulu. Amen bazalwane. Kubona imibono. Ngulokubona sithombe saleli kusasa. It's a picture for the future. Liphupho ngunayinguzanguza lela empilweni lobona lofisa ukuthi mane ufike noma mane ukwende. Liphuzu lami lekuqala ke kuze uthathe likusasa lakho ulishiye libambe ngephasi. Bona imibono. Phupha. Amen. Lokufika kwasilimata kakhulu ke bazalwane ngilokuthi kuphupha sicabange ngibani longazange sekaphuphe bazalwane. Awuphakamisa isandla sakho. Ngibani lo ake waphupha? Awuphakamisa isandla. Okay. Sine sikhuluma ngalamaphupho nawa lo wabona nawule. Labanye awukufuni bakhumbute lamaphupho lawo ngoba abafuni nje. Ngalo usinabalele babona tinto ninami bazalwane. Hayi bavuka emaphelekece make mabuza. Kumatima baleka ngoba khona tinto latibonako nakalele nami bazalwane. Lamuhla ke angikhulumi ngalokuphupha lokho ngikhuluma ngalokuba neliphupho nesifiso enhlitiyweni sekuba ngumuntu thite sekufika enzaweni thite sekuba nelutho thite. Ngicela kusho ke bazalwane ukuthi lo mhlaba lophila kuwo lamuhla lokhu sihleli la sihlelethu kwesitulo ninambazalwane azange sesidalwe lesitulo lesi kodwa sakhamka saba liphupho empilweni nasenhlitiyweni yemuntu thite ninami. So lo mhlaba lona ushape emaphupho letinto letendekalako la maphupho nemibono yebantu. Nayi inkinga uma ungaphuphi wena uyophila liphupho lalomnye umuntu. So kudzinga uphuphe ungesabi kuba neliphupho nembono. Ungakuthusi futhi manike lokuvele ngikutshelela namhla ukuthi nangabe kunje akusilo liphupho akusumbono. Uma kukuncane ungakhona kukwenda akusilo liphupho lelo akusumbono. Qhubeka uphuphe ninami. Kufuna kona kukuthuse umangale ukuthi kungende kanjani ninami. Ngoba na ubuka Abraham nakanga namfana afika athi uNkulunkulu utabangise wetive letineke letinkhanye ethu tibona lethi dinqane ngesitulo sakho hamba obala sihlaba saselwandle. Baba bathi uyacabanga uyatibuka athi nalo ke liphupho nangokumbono ninami bazalwane. Uye kuJosefa uthi ngibona tinkhanye ethi tiguqa phansi phambi kwami. Kukhulu kakhulu akakhona ukuchaza akakhona kwathi uthi awende kanjani. But lengisho kokuwela mhla ukuthi phupha vumela don't shut it down ungaliqishi. Labanye sebabuke sikhathi neminyaka hawu Nkosi yami liphupho lami ngangiphupha ungaqala ulishuthe down lelo phupho ngoba emandla kuliphumelelisa akekho kuwe kwakho nje kule embrace. Amen. uNkulunkulu encwadzini noma empilweni yaJosefa wabonakala ukuthi uma umuntu aphupha kusebenza kwaNkulunkulu lokumthatha kokummikise kulelo phupho. Amen. So ngicela ukuchallenge ke lamuhla ekseni ukuthi phupha uphuphe liphupho lelikhulu. Leli phupho ngilona lishape likusasa lethu ngilona lishape lo mhlaba lesiphila kuwo. Genesis chapter 11 ngicela sifunze from verse number 1. Umhlaba wonke wawukhuluma lulwimi lunye lunemagama manye etinto. Bathi basahamba ngasempumalanga bakhanza lithafa eveni laseShinari. Bafike bahlala khona. Base bakhulumisana bodvana bathi wotani asende titini sitishise.
basebenzisa titini esikhundleni sematshe nelitiyela esikhundleni seludzaka. Bathi, wotani sitakhele lidolobha ngembhoshongo lotawufikela ezulwini. Sitendele ligama, sitekwati, khona singetiwulahlekelana, sisakateke nemhlaba wonke. Simakadze wehla watewubona leli dolobha nalombhoshongo lowakhiwa abantu. Simakadze wathi, asenibheke labantfu besive sinye nelulwimi lunye. Loku kusicalo saloku labatawkwenda. Kute labatawuthi nabatimisele kukwenda behluleke kukwenda. Wotani sehle siye usanganisa lulwimi lwabo, khona bangatewuvana. Ngako simakadze wabahlakata nemhlaba wonke, bayekela kulakha lelo dolobha. Ngako-ke kwethiwa libito kwathiwa yiBhabheli, ngobe simakadze wasanganisa lulwimi lemhlaba wonke. Kusuka lapho simakadze bantfu wabasakata nemhlaba wonke. Amen. Now, naku-ke la ngifisa sinake khona-ke bazalwane. Ngiyekele ukuthi asifunzele sonke le story sitothola lesithombe. Kunemagama, I think it should be verse 5. Awungifunzele verse 5. Simakadze wehla atewubona leli dolobha nalombhoshongo lowakhiwa bantfu. Bambake. Wehla atobona ini? Lidolobha nembhoshongo lobonjani? Wawakhiwa bantfu. Ngesilungu nawulifunza leli verse lelo likhomba ukuthi God came down to see the city they had built. According to God, this was finished. It was a finished project. But now kubeka uthi loku labantu labaqala kukwenda. It's finished but baqala kukwenda ngayinama swala. Lengifuna ukwathi ke ngokuthi the dream and the vision is a finished product. Sevele kwendekile uma ngabe unako utimisele engqondweni yakho. It's a reality. Kuyaphatheka leliphupho nalemibono. Sekuthi nje akubonakali kule live la kamoya. Uyafuna ngikuphe example lenhle. Lemnanzi. Ungangibuki kabi. Ni number zona. Naye ke example yakho. Uyabona wena nami. Ungumphumela lophathekako. Weliphupho lakho 10 years, 20 years back. Wena ungumphumela loku lobo bekukhona lobo kubhutsa lokuphuphako lokufisile lokudrimako engqondweni yakho sekuyabonakala lamhla wena you are a tangible proof of the dreams of yesterday. Seningibukelani kabi bazalwana ngoba phela ngizamile ukuthi icelela kwekuqala nje siningangibuki kabi. Ungumphumela lophathekako wemaphupho le ayitolo. Bamba naku ke bazalwane. Lo munye uthi kusiko lewe kubhutsa mina ngempilo yami. Nayi ke mistake lo yendile wena. Awukabhutsi lesithombe losifisako sahlala phambi kwakho idolo wasilandzela kuze bengilamuhle. Uthe noma ubhutsa idolo la wathi uthatha stepisi sinye simbili kwahusha umoya washiya lento noma wathatha indlela loboso luqhubeka ngayo noma walandzela umoya ukuthi uhusha uyapi. Ungeva buhlungu kakhulu dikhona letimnanzi. Dikhona letimnanzi ungeva buhlungu kakhulu. Letimnanzi ke tithi ungalishintsha lelikusasa lakho ngeliphupho lonalo lamuhla. Amen bazalwane. Ungalishintsha lelikusasa lakho ngeliphupho lonalo lamuhla. Nakude leliphupho ugijima enhle endasi kuya ngekuthi umoya uhusha uya ngakuphi. So yibake neliphupho, that's number 1. Ngicela futhi ukuthi unake nawo libhale phasi. Bhala phasi ukuthi naku lengufisile ngempilo yami kulo 5 years lotako kulo 10 years lotako kulo 20 years lotako.
Uyabona kule tikhathi siphila kuto imistake leqala lesiyenda kuthine siye sithi inkosi yabuya masishane and unga engage pursuing your dreams ngamini bazalwane. Uyoyekela kuqosha leliphupho lakho ngelanga abonakala emafini ninamini bazalwane. Ngelanga vele emafini. So bhala phasi ukuthi eminyakeni lengu5 letako naku lengifuna ukubona empilweni yami. 10 ngitabe nginginako. 20 years ngabe ngila. So lokho kwendani ke kwenda ukuthi lo mnyaka lo uphila so vele ugijima uqosha lo mgwaqo la uphokophele khona. Awujiki noma ugijinyiswe ukuthi lamhla babheka le uyati nje wena ukuthi mina ninakuya lapho ngiyakhona. Ligama lenkosi alibonga. Hey alibe likhulu bazalwane. Nahle lokubuhlungu kakhulu ngilokuthi sitha siyathi ukuthi emandla eliphupho anganani. Abefise yena ukuthi ngale ndlala nangabe bekade. Nayifika leyo ndlala ibhubhisa kube bethe abantu bathola khona lusito. Thank God for Joseph. Lo wabamba liphupho lakhe. Ninami bazalwane. Nalamuhla maphupho laqhamuka lakithi bazalwane. Latawuletha lushinjo emhlabeni. Asikaphuphi salanzelela sabamba emaphupho ethu kahle. Yingako lamuhla sesigijima emaphupheni ebantu. La esontweni kulungile ungaphuphi hlala ngathi inkosi sitawukhuluma ngako lokho. Lenge phandle babhudzonke lamalanga. Ngayenda kanjani la ibusiness nayo. Ngifuna kwakha nako. uNkulunkulu singamkhipha njani la tikolweni. Singena njani kuze abantu labasha banake naku banganaki likusasa labo. Ngikhumbula lomunye umlomo ushathi le phaseti ihlahla lapho bahlala khona lamajala amadzala beka bafaka umthetho uthi mfana indzaba ye future sayidla kadzeni lento leyo khohlwa ngilento leyo future sayicedza kadzeni sitha sinendlela yekuplana letinto uyathi bazalwane a little dream empilweni yakho lingaletha lushintsho lolumatima emhlabeni. Kukhona a young couple Marcus Lamp. Kukhona lo matiko laba qala Christian television. Marcus Lamp, does somebody know Marcus Lamp? Ubazalwane isho kubani labasha lamhla ngicela kusho kuwe kuyi must ukuthi ube ne DStv lendlini noma ngabe yi one room yakho loyishayile ngemathayela nikayinama zona must now uthola nje imali ibeke uhambe uthi buyani ngifakele la ngifuna kuhlala la ngibukele mina ninami bazalwane we must ngani ikakhulu kimi because nawe a lot of Christian material you find it lapha ninami bazalwane okay angibuyele kumakhasi angumfana kwafika liphupho kuye kuthi aqale stage la kutawusakazwa khona tenkholo kwakude kuleso sikhathi abengana lutho na ubuka akulandzela uyamangala nje ukuthi uthi one great man of God came e-office lakhe wafika wathi mfana wami ngiyakubona nje ukuthi uyaphupha athi ungabi nandzaba ukuthi ngibani lokhuluma kubambelela kuleli phupho ngulanikete lona lamhla that station it sends billions of people across the world. Inkumbi yabantu kulabanye amave lapho kungakhulunywa khona ngaJesu bayakhona ukudibana naJesu kule station lezi. Imagine ke kube shut this thing down. Ninami bazalwane.
ngiyazama bazalwane ngizama ukukhuthatha ukuthi phupha ubambelele kulelo phupho. That is number 1. Utawubona ke nasiya ku number 2 ukuthi why leli phupho kufuna lihambe phambili. Number 2 uthi set the sail. Teringa lempilo. Decide ukuthi lempilo iyawuphethela kuphi. Uma usuka la uyenza welongayadi loya lo le uvame ukuthumelela ini la ushaye akho bayadi kanti bazalwane ilocation once wachafatha le location la wathi wena naka la ngiyakhona emva kwaloko ke uyadonsa uyahamba kutabo kulayela nje ukuthi ninami bazalwane noma futhi kungendeka kuhushe umoya isulu kwele moto ibukele noma lo mkhumbu ubukele leseli yabe solo isho ukuthi kodwa lena lela siyakhona ninami uhambe futhi itela itabe solo ikhombile kodwa sinake lapho ngiyakhona lapha ke ngisho ukuthi yakha leli plan leli hambisana naleli phupho. The set of the sail, the strategy, it's how do I get there? Ungaqala etulu qala khona la ukhona khona ninami bazalwane. How do I get there? Last week I shared ukuthi the how question ikhwebula ama ideas lamangalisako. La kuwe nalase ezulwini. The how question. Buka ke ukuthi nyalo plana ke nyalo ukuthi ngifika kanjani lapha kunaliya liphupho lami lengiphokophele kulo. Singakaphumi lapho uphela ngicela kushona kubazalwane ungavumi ukuthi usuke kuleli phupho uNkulunkulu lakubute lona lakunikete lona. Nangiqabanga amangitintlo lekutawufika phambi kwenkosi sikhulume sithi lanze ngato ngunamaphupho uNkulunkulu awabeka kwethu impilweni tethu. Ungasuki kulo bambelela nkongoshela kulo. Kwanele ukhona awungisite babe sengilethe sithombe sekuthi nangithi ungasuka ephupheni lakho ngisho ukuthini. So, what is your vision? Money. I mean, what is your plan for the future? Money. Like, what is that thing that you want to achieve in life? Money. Like, what is your real essence on earth? Money. Listen to me. Let's keep the money aside. What else are you focused on? The money that you get aside. Now ngabe kunye nje lengulanzile leli cha. What is your vision? Money. What is this thing you want? Money. Bamba, let's put the money aside. What is this other, what else are you focusing? The money you put aside. Let's put aside the money. What else? The money you put aside. Ungavumi usweywa usuke kuleli phupho lelisenhlitweni yakho. Ngilona lenda umehluko lomkhulu. Ngilona lipenda sithombe selikusasa lakho. Amen bazalwane. Steve Harvey uthi asesengumfana primary. Tishela wakhe wathi ababhale phasi emaphupho labanawo. Babhala ke bonke abantwana uthi beka bita ligama lakho usukume akhulume ngeliphupho lakho uthi oh I want to be a doctor. Sifiso asukume Sifiso I want to be a pilot. Liphupho lami ukuthi ngibe ngithishela. Liphupho lami uthi ke le lakhe ligama waligcina wazwambita egcinene. Uthi nakambita wathi akete ngembili. Naketa ngembili uthi yena utitshela ukuthi hayi usho ukuthi ke lelami lihlabene ke
kude loye ngembili. Nakafika la ngembili noma ngimve kahle athi ibhande lakhe lalisuka ligijima kabili ngendlela lelithe ngayo angakhona ukukhuluma, he was stammering. Nafa embili uthi thishela yini ke lento lena loyibhalile la mfana? Ukhona yini ekhayikini lo wake waba nginako? Abebhale kuthini? Abebhale ukuthi liphupho la ukuthi ngibe ku television. Khayikini ngibani lo kwaba ku television kude la emangweni ke kude. Manje yini lento lo yendako le? Aba bathe uyastamarisha endela ukuthi uma ukhuluma kanje ungakhona ukukhuluma. Yini lento le yawungena ku TV msakudlala wena? Ngicela kusho ngabe lamuhla ungumfana ubuketa inkomo liphupho litakuthutha la nikaye nami mosibazalwane uyoba ihead somewhere. Uthi ngase ngihamba ngiyothenga a big TV screen LED and presented my teacher so that she can watch me on television. He's one man in the secular world who is not ashamed to say, I'm a Christian. But kwakude indlela yokuthi utawufika njani leliphupho lakho. Ngicela usho ukuthi uNkulunkulu ufuna kwenta into letinkulu ngempilo yakho. Vumela lamaphupho lawabekako lawahlanyelako enhlitweni yakho. Amen. Number 2, ngithe set the sail ngiloku plana ke uplane ukuthi ufika njani ke le. A dream without a plan remains a dream. Liphupho lelingana plan lihlala liliphupho. A dream without a plan is called daydreaming. Liphupho lelingana plan ubhutsa nje. Tawukulayela nako. Lesizathu lesenda uNkulunkulu ehle ezulwini. Ngiloku silabantu babhutsa basebenza iplan. Uma uthatha iplan liphupho neliplan ukuhlanganisa kusukuma emazulu ehle phasi nikaye nami. Yingako nembuso walomubi akafuni ulungile nje ubhutse kuphela but ungahlali phasi uplane ukuthi lo ngidakwenda kanjani. Ngifika kanjani lapha. Kunemandla lamangalisako lokho bazalwane. Uma sohlala phasi uplana ukuthi ufika kanjani lephusheni lakho. Short uplana lokuthe long term, medium and short term. Uplana ukuthi in the next 10 years kufuna ngibe ngakhe inkapane leseyikhona kukhicita umnotho kulama region ema hundreds of thousands noma ema million in the next 10 years. Bese ema medium goals athi kulo 5 years lotako ngifuna kube asengibekise kanje. Sonke bazalwane singakakhi indlu uqale ujobe iplan angisho mos. Lethi lento ngifuna ibukeke kanje. Ninenza abani ukuthi ifuna ibukeke kanjani bazalwane? Yeah, ibe nema rooms lamangaka angisho. Nani. Now, uma sikhona kwenta lokho kwabazalwane endlini, asikwendi ngani lokho etimpilweni tethu. Sesitawakha indlu nje, sakhe indlu, sesicedzile sesima lapha siyabuka hey. Hayikhona manje. Awume manje. Kufuna uyibone ingakaqali ukuthi tawuphuma nje. Bese ke lama long range ngileliphupho ke lelo. Lele ngithi ulingakuthusi ukuthi ndawufika kanjani kulo. Ninami bazalwane. Angibekise. Ufuna kwakha likhaya. But nyalo nawuthi uyabuka umholo wakho mncane 3,000 4,000 leliphupho lakho nginalikhaya nali lifuna 100,000 ninami bazalwane. Now bamba uma wenda iplan yakho ibe long range uvumela ukuthi la ukhona khona ungakhona accumulate lama resources afike
afinyelele kuleli phupho lakho. Ngibekise. Uma ngabe uhola 3,000 uphupha ukuthi wakhe lendlu yakho ya 100,000 lamuhla ungatitshela ukuthi ngidawubeka 1,000. Uyabona mos? 1,000 is achievable ngilengakhona ukubeka aside lamhla nje. Naphela umnyaka una 12,000. So 12,000 ngoba leli plan likhona so yaqala ungena towards building lena kunjako. Noma ngalo 12,000 ngakhathi 13 the next year uyathi ukuthi lo mnye 12,000 ke ngiphakamisa 13 the following year uyathi ukuthi lo mnye 12,000 ngiphakamisa iroof the fourth year uyathi ukuthi lo mnye 12,000 ngifaka amafastelo ngiyaplastela ngiyaqetha lo wes 5 umnyaka uyathi ukuthi lo mnye 10,000 before long so ufikile kuleli phupho lonalo. Ninami bazalwane. Uma ngabe unganayo le plan leyo, lama resources akho ayalahleka, ayachitheka. Leni ngoba imali yahlala ivuthiwe. Akudingi uyopheka, akudingi ubase. Yahlala nje ready ukuthi ngene phasani mpumulo. Yahlala ivuthiwe. So kumele ukuthi ke uyivikelele imali yakho ngekuthi uyati iseta lokuthi nayifika le ishona la. Ngoba yafika yakhanza ukuthi awati ukuthi imali inzini uyapi. Buta mina nakutshela. Utawulala kanye uphanga ubaba thi madoda. Uyathi bengithi nemali manje. Kwendekeni ubaba uyazama kulanza ipheni. Le mali yami ngende. Ukhona okwaba lapho le mali yami ngendeni. Yabona boss. Ubala. Lamhla ngifuna uthatha ipheni lamuhla. Ubalele le mali ledako. So that naita iye la wena ufisa ukuthi iye khona. Uma ngathiwa nyalo landzela le mali yakho ungamangala la ikhona khona. Ngule yami le yasetshentwa ngimi le. Ayiyi lapho ufise khona unless you have a plan. Le plan ngiyona ke i-director ikhomba indlela ukuthi ayihambe ishone kuphi. Ngithini nje bazalwane? Ngithini bazalwane? Ngithi ngiyafisa nami Nkosi yami kunika something le spiritual. Uyathi lo spiritual kuthini? Ngishiya konke entandleni tenkosi. That's spiritual. Sounds very spiritual. Niyangivumela masozwana. Ungiyekele mina ngiyekelela impilo yami kuphi esandleni senkosi. Our brothers and sisters today, if bebengenda lokho ngiyekelele enkosini. Uyathi kuthini? Na first cut sakhe sekuhamba emhlabeni nakuya bamba sibhabhadla ugijima nasathana. Ngoba wendeni uyekelele enkosini. Leni ngoba inkosi iyekelele kuwe. Nguwe lo ufuna wena lesinqumo. Amen bazalwane. Kunenzaba yaya lomnye a young man. Angiyathi ke bazalwane noma iqiniso noma isilo. Bathi elijabele yobhala form 5. Nalifika ke exam room. Libila. Livutha emoyeni. Hamba nenkosi. Angisho mos. Yeah. Nalifika le futhi lishaya ilimi letimatimba. Very spiritual. Nakafika le ifike vigilante abahlohla amaphepha. Bese uthi ke ufunza ama instruction bafunze bese uthi ke nyalo ke ningaqala nibhale. Hayi ngiyakutshela insizwa. Yathi ukuthi hamba nengadla. Indvodza yemandla. Bathi yavele yathatha leli phepha. Yafaka lapha enakunjani yathatha ipheni yafaka lapha. Yasithi hawu Nkosi. Yenda lo dume ngawo. Yenda lo dume ngako Nkosi. Yenda lo dume ngako. Qhubeka isikhathi exam yabibongelela yona. Thumile Nkosi uNkulunkulu ethi manga wena mangaliso. Shaya isikhathi phela isikhathi ekubhala nayo ke ilijali yohlola ukuthi inkosi lakhanza ukuthi inkosi yende lokho vele lele dume ngako angeke inkosi kubhalele ithi kufuna ngawuhambile wayotadisha nguwe ufanga uyabhala la liphepha li blank alinalutho yini ke ngishiye etandleni tenkosi angisho mos mina ngicela ukutshela lamhla inkosi ishiye etandleni takho ukuthi likusasa lakho litawuba njani. Amen bazalwane.
uma wena uhamba ngale micabango nekwenda kwenkosi uyathi utowenda njani utowenda lokho inkosi lethi kwende ngempilo yakho akusilo ukuthi ngishiye etandleni takho Nkosi ngizayolala ndawubona ngako ukuthi likusasa lami liba njani dawumangala ngoba inkosi kukhona lekukhulumile evini layo ngalokho awungifunzele ke sisi nama verse ami nje la sitawufunza mangakhi nje ngizama kuletha lo mcabango kwebezalwane kudila ngalo mcabango ukuthi hayi ngishiye konke esandleni senkosi ngicela ungifunzele sisi are you there Proverbs chapter number 21 verse 5 Emasu emumphu lokhuthele amdonsela ekuphumeleleni kanjalo nematata aholelana ebumphofini awuphinzeke Emasu emuntfu lokhuthele amdonsela ekuphumeleleni kanjalo nematata aholelana ebumphofini asesilalele lesingisi the plans of the diligent lead surely to abundance but everyone who is hasty comes only to poverty the plans of the diligent ngizama ukuchallenge ukuthi asakhele plan yale mpilo yethu bese futhi Proverbs uthi nikela commit your plans unto the Lord he will make them prosperous nikela emaplan akho enkosini inkosi itawaphumelelisa thine simele inkosi ukuthi siphumelelise inkosi imele emaplan ukuthi silethe emaplan ethu kuyo kuze iwaphumelelise ligama lenkosi alibonga now asesigijime ke bazalwane sibuke lesingakwenda sisenda lamaplan ngingalenda kanjani leli plan lam kuze ngingalahlekelwa ngema resources ngingalahlekelwa nasikhathi sami kunema area lang 5 lenguchallenge kuwo kuthi hamba wakhe plan kunama areas now number 1 impilo yakho yakamoya lokuthi unjani lamhla kamoya akutenda kaleli kuya ngalokuthi wena ufisa uhlose ufuna kuba njani plana ke ukuthi okay ngakuphela lo mnyaka lo ngifuna kube ngikuphi mina nenkosi ekhambeni kwami nenkosi kukhona tindvo longatenda letingakwenda ukhule enkosini kukhona tindvo longatenda letingenda ukuthi uyekele kuhamba nenkosi ngiyayinamo sibazana this one thing ke lengicela ukuthi uyinake kuleli hlangothi lakho la kamoya ngilokucitha sikhathi naNkulunkulu ngiye ngithi kulo sanza kusinziswa ngicela kusho bazayo ukuthi empilweni yami lamuhla le formula lemile when I'm dealing with my spiritual life a chapter a day ngiyathi ke labanye bayajabha umfundisi a chapter kuphela a day mina ngithi utawuvele nje ugabudzele yonke lencwadi a chapter a day nangifunde 2 chapters fine ngilwela kufunza 1 chapter a day ninami nibazalwane amazing things happen ngisesekulomgwaqo wa chapter a day ngoba ezingisafunza kukhona tindwe namakhethini inkosi lewagwabulako la ngilidela ukuthi ngiyobambana nakuya la ngilidela ukuthi ngiyofunza nakuya la ngilidela ukuthi ngiyothathana incwadi naye uthola la 1 chapter a day amen nangabe uva ngathi isiphasile standard akunenza siphakamise for yourself but just 1 chapter a day utawukhula ke kuloko ugcine ufika la ufisa ufika khona the other area of your life lengifisa ukuthi uyoyiplanela yini lele ngiyifunako who do I want to become yini lengifuna kuba nako nginayi ihlangothi lwaka health your health ngaba kuningi bazalwane longakwenda nami nginako lokuningi lebe ngakuphephlela kona but ngakunika challenge ya 1 rest phumula ngifunza incwadi ya Leviticus uyamangala nakabanika uNkulunkulu
ubamelela ukuthi kodwa ilanga le7 phumula. Phumula. Okay, angisakhulumeli ke lokuphumula kwekuthi side sonfele. Dinike nje kuphumula. Kuphumula unika lithuba lomtimba wakho ukuthi uphindze utakhe. Ninami nibazala. Uhlale nje ekhaya nangabe una 12 emalanga elive emsebenzini wasebenzise onke ditshele ukuthi okay linye ngenyanga ninami nibazalwane. Ngihleli nje ekhaya ngendilutho. Ngiyaphumula nje. Nangabe futhi kunjani uyathi ngithatha onke nawahlanganisa beliviki. Angina busy lengendawo. Just rest. So hamba ke ufake letinfo letinye letsinzelana ukuthi how can you keep your health is sharp. Lokufaka ikhathi kudla ibreakfast, lekufaka ikhathi kunathe mandi, kunema effect letin. Ubona nasesofika khona udibana nalento ukuthi maye ngathi bulala kube bengathi ninami nibazwana. Asingene ke kuleli hlangothi letimali. Nakhona ngifaka ukunika i-challenge yakhona. Kunetinhlobo leti 3 the income temali. 1 sithi active income. Ngile mali lo yiholako. Lena ungakayi emhlabeni awuyitholi. Sibuye sithi portfolio income. Ngile mali le yekukhula kwesitandi sakho noma ema-shares akho noma ini leyo investment nami nibazwana. Bese sithi ke kune passive income. Leyo ngile mali leta kuwe uvukile wayosebenza noma uzange uye kuyosebenza. Le mali tawuta kuwe njalo. A good example of that ngile mali leqhamuka from tindlu takho tekuqashisa nginami osibazwayo. Ngile mali leqhamuka from ema deposits ema investments akho that comes to you ingadzingi ukuthi uyoyisebenzela. Nayi ke challenge ngikunika yona. Hamba wakhe imali lengadzingi ukuthi uyisebenzele. That is passive income. So a long range goal yakho ithi kulo 10 years lotako ufuna ngibe lo mholo lenginawo ngiuhola kodwa ngadzingi kusebenza. Ninami nibazwana. Uma ungakwendi lokho uyokhanza ukuthi nakufika lesikhathi lo 10 years ukukhanza ukuthi solo unqike wena kule mali oyisebenzayo. Ngalesikhathi songanamandla sekuphelile ke ngoba wangasebenzi ayinjani imali ayingeni. But nyalo ucraftela ukuthi ngifuna le mali le ukuthi ibithi ingenela empilweni yami ngingasadzingi kuyosebenza in the next 10 years. Empilweni yakho kulo 10 years lotako ngunika 2 challenges on financial one. Kumele ube na 2 ema property. Labita wena minimum 2. Ngibe very lenient bazalwane. Yeah, ngiyathi abanye bathi 2 sengifikile mina. Hold on, asambe kanye. Wena nasofikile akunenza basetha higher jump nami bazalwane. 2 bitwa yinye isesiqinisini. Lelenye ine title deed. Yakho ibhadelwe ibita wena. So kulo minyaka lengitheni letako asesiqale sibalele washi nje bazalwane. Kuthi okay liyaqala lwashi the. In the next 10 years from ngala ke uphuma ngala bonke 2 ma property yinye iXhosa Nation Land yinye title deed. Uma uva ngathi ude imotivation kwenda lo mani ukwendeke kwendela labantu abakho. Kuyamangalisa ukuthi buphuya bumsebenzela kanganani Satan. Poverty is working so hard for the devil. But in Ebazalwane, I am challenging us to take the challenge. No, take the challenge because the how part will take care of itself the moment you embrace it well. Amen. Now, vangathi nkulu kakhulu uncane phakamisa le bar. Ni numbers wena. Na vangathi hayi seyinkulu kakhulu yehla nje kancane, hayi kakhulu. Umane ke uthi okay, in the next 10 years ngidabe nginayami property lengayikweneti lebita mina leku title deed. The reason ngithi kufuna ube nayo kuSwazi Nation Land ngilokuthi
the title deed ilungile nyalo walusenemandla angisho mos. But with time utayidzinga lele Swazi Nation land so that lele title deed ikhona ukunika le mali naso hleli le Swazi Nation land. Ukhulu kakhulu bazalwane. Hayi bazalwane yathi bazalwane ngiva nje noma ningive kabi angasho mina ukuthi bana 2 properties nakuphela lo mnyaka. Ngithi nakuphela at least 10 years bazalwane. Sekungonywana ngisho. Okay ke hayi cha bese ngimangele ukuthi There's a young man lothe nakacetha nje kufunza abebamba lo ma-peace job. So ne certificate sase university i-degree. Nakahola kulawo ma-peace job. Abethola le mali kuze akhona kufundzisa umnakabo lomncane lotako. Akakhulumeli ngekuswenga kufaka emateki nani. No. Nangimane ngithola imali ngibhadalele umnakethu school fees. The day bamqasha ku contract teaching, that day bamqasha wahamba wathola indzawo wathi uyokwenza masters. Yonke le mali la isebentako he's financing the masters yakhe. Ninami nibazona. I will not be surprised ukuthi in the next 3 years, 5 years utamkhanza ukuthi uyi-lecture. Ngeke ngize ngethuka. Ninami nibazalwane. Kuhamba ngaleli plan lama resources lo watholako guidwa ngaleli plan gcineni kwako konke noma kungathatha isikhathi, though the vision may tarry ninami nibazalwane, at the appointed time it shall surely come to pass. Shadweni challenge le ngitinika yona nale ngithi asithathe yakha sikhathi na partner wakho, quality time. Uthi yongicho wafika isigabeni lapho abona khona ukuthi kufanele ahlukane nemkakhe, because lo make nyalo ngathi sewuligibe la kulomsebenzi waNkulunkulu kule vision amnike yona. Yongicho is a man lo setshenziswa uNkulunkulu mightily, so hambile unenkosi I think this year or late last year. Now he's in heaven. Uthi waqala nga 3000 uthi bebang 3 ebandleni lakhe, but wathola umbono, a dream for 3000. Nakashumayela lokhu sing 3 but ngimemete ngathi ngikhuluma na 3000. Bathi bo James, mfundisi mani silimata indlebe siyakuva sijute nawe. Athi ngilokuthi khona lele ngikubonako ninami. Uthi akuhambanga isikhathi esinganani 3000 webantu were seated in his church. God pulled him from 3000 and say 10,000. He had a dream and a vision for 10,000. Uhambe emhlabeni nyalo sekana over 1 million in his church or in his congregation. Lelisondo lakhe alikhona ihlala 1 million, but all across the world ngalama satellite uyakhona ku minister to 1 million people. But watch this. Uthi at some point a pursue le vision weva ngathi yathi lo make ngathi ufuna kuba sikhubekiso ngalokuthi ufuna isikhathi kanti yena isikhathi sakhe sile enkosini. Uthi when he went to pray wathi uNkulunkulu, if you lose the woman you lose the ministry. Ngoba yena bekathi Nkosi mina ngikhetha le ministry uyabona mos ngikhetha kuhamba nawo. Wathi uNkulunkulu, if you lose this you lose the ministry. Uthi then I made up my mind. I decided with every Monday I will be with my wife. Sithanda sami somluko ngewakho noma ufuna siyapi ngiwakho. Uthi wabasha intshweni.
wabashentshweni nabaya lapha babamba nezandla uthi nangiqala ngangihamba kwakulomtimba lo lapha mina ngikho la yabona ngiyamangala nje ukuthi lapha ngendala uthi ungamangala ukuthi lokho kwawakha kanganani lomndeni lobudlelwane bamnaye. So my challenge is that inkosi ayisisite sakhe leso sikhathi kulabashadile kulabasaya khona uyasidinga leso sikhathi phela nawe kuze ukuthi utokhona kudibana nalona lota inkosi letaba ngimaqonzana letakunike ube ngimaqonzana ligama lenkosi alibonga. One meal a week ingasita ukuthi uphe umndeni longakhoni ukuthi affordela kuthenga kudla. Ngizama kuthrowa nje i-challenge empilweni. Just one meal. One meal, 50 rand could be a meal kimi. 100 rand could be a meal kuwe. But now uthatha nje munye 50 or 100 rand. You can buy something that can help a family ngendlela lesimanga. So if you take that 50 rand, that 100 rand, and decide, I will look for a family, less strictly, I want to buy them something. That would help you. Pillar number 5, Yeguba, ye blessing. Child of God, nasona yole vision, nel pupo, una lol plan. The best time to act is now. Fakatinya oglelo plan lako, lisugume lihambe. Utukala lomnyaga ube wati ukuthi nayi i-direction lengenayo labanye bethu babe nenhlanhla asitalwa ngekufanana labanye bethu badzinga kusebenza mbamba you have debts nemidzibile eminengi lofuna uyigcibe but the challenge still stands ephambi kwakho uyafuna ukuthi uNkulunkulu endele tibukwako ngempilo yakho butha yakha le plan yenda ukuthi ukhone kwathi ukuthi nyalo ngingendani noma ngaba kuncane kanganani ninami nibazala kuqhubeka kukusite kule jeni uma uye eJozi usuka kaManzini ungeke ubone ukuthi kunalo bamba kunasezulwini ungakalithathi lo hambo anza ukuhamba ikathe but all of a sudden uyahawu kuna lo bamba kunazulwini ninami nibazala lokunengi utokubona kuvele usathatha lo hambo uma impilo yakho ungayiplani ukuthi ufuna uphumelela ufike kuphi kuleminyaka lengi-10 utomangala ngoba ustati khanza sikhona khona lapho for the sake of our children and the sake of the kingdom sifuna uNkulunkulu ende lokumangalisako ngatimpilo tethu phupha bese ubhala phasi liphupho lakho libe lambi kwakho wathi ukuthi naku kumele ngikufunayo lokhu siqale umnyaka uyati wena ukuthi nakuphela lo mnyaka uphelana nakho. I know that very clearly. Nakusuka lo mnyaka I go the other guys sebenza sahlala phansi and say this is what I want to achieve this year. How do we achieve that? Ngiyati ukuthi January unani hamba buka February hamba buka March ugcwele. Lama resources am onke aya towards that. Uyabona lo uma le planning ekho uma ngabe nje mina kushayela ukhona njalo ukhona yini ngifuna ukupheletele ungaba khona na ukhona njalo then there's a problem ngoba kusho ukuthi kude le plan wena lonayo ngale kwaloko wena ugcwalisa nje amaplan ebantu ninami nibazona thani nje ngikho noma ngakude lo kwendako ngalelinye ilanga hayi angikho lamuhle yabona mos. The child of God decide ukuthi by the end of this year ngifuna bengisicedzile na sikweleti nasi. By the end of this year ngifuna ngikuqedzile kwakha lendlu yami. By the end of this year ngifuna ngibengiyithengile indzawo. Ninami nibazalwane. So now usho njalo the moment uphuma la utomangala ukuthi uNkulunkulu tawudibanisa nebantu laba tawukhona ukuvula emehlo towards lendlu lo desire. By the end of the day utophela umnyaka ukhanza indzawo sonayo lapho wena ufuna kwakha khona. But if it's not there, if it's not written down, you have left your life to chance. Nalusha umoya ushona le na kuyawushona. Na kuyawushona. But what decide konke lokuyena ama resources zakho nesikhathi sakho konke usebenza towards the fulfillment of this plan that you have in front of you. Nakhona lokwende kahle thika. Nami ngiyathika lokhu sengikwendile ama plan ngiwasubmit okay wasubmit plan. Kumnanzi lokuthika bazalwane.
Noma ngabe kunjani ke salungenela lokuthi nje ngifuna ukuthika, ngifuna kwenda nako this month. Bese naso kwendile uthika. It's very nice lokuthika bazo sengendile la nami bazona. Nakukhudlwanyana hamba uthenga iCoca-Cola lapha u celebrate utakhela iparty. I've done it. The journey bazalwane is gonna cost up and down, but the greatest pleasure is in the journey, not in the destination. Akukho nasona leti imali nasona mamillion bezo lana uhamba usuka la, that's the greatest place. Enjoy the journey, but make sure journey your life from today, knowing ukuthi kusukela lamuhla nakuya lapho ngiyakhona ngiphethela lapha. Nakufika lo munye umqondo lo matima lo mkhulu, don't worry, ungahlali lapha uthi hayi ngaplana shintsha nami sibazwa improve le plan yakho as ideas add. Utomangala ke ukuthi Nkosi ingendani ngempilo yakho nangempilo yami. Let us pray. Baba siyabonga lesithuba lamuhla losiphe sona. Egameni la Jesu Kristu ngiyathandaza ukuthi ngamoya wakho longcwele siphe Nkosi ukukhuthala emoyeni wethu. Qinise Nkosi tandla tethu netinyawo tethu. For I know the plans I have for you, they are good, not evil, to prosper you and give you a good future. Sivumelana nawe Nkosi egameni la Jesu Kristu timpilo tethu titawuphumelela ngendlela lemangalisako. Uma uNkulunkulu angakithi ngibani ongamelana nathi. Sikunika luthumo emandla nangatimulo ngaJesu Kristu lo Nkosi yethu.